Pahrek songkal pakaran kapisa lera. Pakairong kasiano soram telumanan pelam matulanium. Penini o kambakaban pabiano chiben tenanawan tulen matulanium o morlin chiben koros na wen Pohnpei with maslirin Pohnpei. Koros ang ganun wangi ka batuan. May pabiano chiben tenanawan tulen matulanium. Patuan anger bari Philippine sa Matal Court Iyas kulak tuaw Pwuhng siyang maririya sa panubaran honorary Kadkadaur Tilmao. Paiwaran pabiyo na jibin dan nanawan doon ang mataniyo bang kapitosang ng more kulak. Ewan mo rin suwasan ramot. Upang usik lang coba sarong yan level druk om kasarwi murin kasarwi atumal baliwar bantuloy lang aratumal im Lord Wayne Matulanium penene patuan ko sunadir berbaliwaran papiano cimenten naruan tonen Matulanium bang patuan neknek tilagaw sermoluri sukwadu parang konori Kadkadaur Tilmao usan neknek tiyay Lord Wayne Matulanium kulok eo murin suwas. Papatuan ko parehang pagkar kisumpal pagkairan kapinsalera na. Pagkairong kasiano soram telumanin pelam Matulanium o penene kabakaban papiano chiben tenanawan tonen Matulanium o morlin chiben koros na muin Pohnpei pilaluang maslirin Pohnpei koros ang ganun wangi kapatuan may papiano chiben tenanawan tonen Matulanium
Paduan anger bari Philippines sa matal Cordias, kulak tuwa Pwuhng, siya mga riso kuno parang kaunari sa Tumao. Palurin Pabiano Chiben dan nanungan tolen mataniam pam. Kapito isang lang more kulak yung murin sumasang ranwat. Upang usik lang, siyan pasarong yan level ong kasarwi. Murin kasarwi at tumal paliwar pang tuloy lang at tumal iyong Lord Wayne Matulanim. Pinini bilpatuan kasunadyer, bapalurin Pabiano Chiben dan nanungan tolen mataniam pam. Nagnati Lakap siya nuri riso palu parang onori riso Tumao. Wasan siya nagnagtiyay Lord Wayne Matulanim o klap ew marin sowas. Pagkakasong buhay pagkairon kaping salida. Pagkairong pinili akong pakabahan. Pagkairong kasyan ng sorom daluan ng taylang matanium. Pinili akong pakabahan. Pabiano Chiben. Tanaruan tolan matanium. O Morlin Chiben. Koras na huwing Pohnpei bilmasligan Pohnpei. Koras ang ganun wangi kapaduan. Pabiano Chiben. Tanaruan tolan matanium. Paduan anger maribilipin sa matal Cordias. Kulak tuwa Pwuhng, siya mga riso kuno parang kaunari sa Tumao. Palurin Pabiano Chiben dan nanungan tolen mataniam pam. Kapito isang nanungan kulak yung murin sumasang ranwat o usikla. Diyan pa sarawian, level ong kasarawi. Murin kasarawi at tumal paliwar. Pantuloy lang at tumal yung Lord Wayne Matulanim. Pinili bilpatuan kasunadyer, bapalurin Pabiano Chiben dan nanungan tolen mataniam. Panagnagti lakap siya mga riso palu parang kaunari sa Tumao. Wasan nagnagti ay Lord Matulanim kulak ew marin sowas. La
Pahrek sampai pakaian kami salida. Pakaian kasihan seorang daluan dan belam madlanium. Penini kung bakapan papiang nutriben dan narawan dolan madlanium o morlin triben koros na win Pohnpei pil maslikin Pohnpei. Koros ang gadang wangi do berdungan. Bepapiang nutriben dan narawan dolan madlanium paduan anger malibiripin sa matel kodgiyas. Kulak tuwa Pwuhng siya nguriri sa puno para kitri sa limo. Paloran papiang nutriben dan narawan dolan madlanium bangkap to isang namurk. Kulak ay muli sa wasan rano to usikla ni Chen Pasarong yan. Level juk ong kasarawi. Murin kasarawi at tungal baluar bandolo lang ni Ratsungaliyong Lord Wayne Matolaniyong. Penanya bilpatuan kosonatir paluran papiang nutriben dan narawan dolan madlanium panik tilakaw. Siya ngulir kaya sa kwalu parang konorit itray sa klamaw. Wasan nagnagtiyay Lord Wayne Matolaniyong kulak ayaw murahin sowas. Pambatuan ko pa rin pagkar kasumpal pagkar ng kabin sa leda na. Pagkairong kasi ang soram, teluanin pelang Matolaniyong. Penini o kabakapan papiang nutriben dan narawan dolan Matolaniyong o morlin triben. Koros na Wayne Pohnpei pil maslikin Pohnpei. Koros ang gadang wangi do patuan. Bepapiang nutriben dan narawan dolan Matolaniyong patuan anger malibiripin sa matel kodgiyas Pwuhng. Kulak tuwa siya nguriri sa puno parang konorit itray sa limo. Paluan papiang nutriben dan narawan dolan madlanium bangkap to isang namurk plak yung muli sa wasan ranwat o bago sigla ni Chen Pasarong yan level juk ong kasarawi. Murin kasarawi at tumal paluar bandulo lang Ratsungaliyong Lord Wayne Matolaniyong. Penyanyi bilpatuan kosonatir bepaluran papialo chibende narawan dolan madlanium panik tilakaw. Siya nguriri sa kwalu parang konorit itray sa klamaw. Usan nagnagtiyay Lord Wayne Matolaniyong kulokan siya rito kulokayo murin sowas.
Mangwa ime tawdu ban pakar kisambal pakaran ka pinsalera maka kensansa le burganan suksip. Zijn bangen sa bali bebuis wilan supplementary program en komit. Minute series of views per la prokisapion en supplemar V6AH Radio Station. It's a V6 production. You already know who we are. Ladies and gentlemen, it's another V6 production. We got Rude Boy, Ray, Wawa, Lava, and Peachy Boy. Here's another original song for you. Again.
Kailangan ko lang korasyon kasi niya kapag gusto ko mga V6AH Radio kailangan Pohnpei. May observang kasi yung korang banawang ibalaw doon sa material programan Pwuhng wiggles ng Legislature. Iyang o kasalalian ko. Yet Pwuhng wiggles ng Pohnpei State Legislature. Program watch kung kau na batasang option PIO dan apol o kaway tan option speaker. O ngay sa pagmamay lato sin PIO wat ka mabansak sa karego chorway out agan watch. Pero pwede ibang batch-batch nindang maway men siyang PH man sa karanwa o kapong pangkukuran anilap sa machay coach. H man sa karan kay niyo wow lap pangkukuran rakso ko and Pohnpei yu. Wow lap pangkukuran sa nangan ko. Kasi on wow sa pagmamay lugan ko nanalam ko o nangan niya ko. Wow choror taga sa pagmamay kapnayan buin Pohnpei. The Honorable Stephenson Joseph. Karyawan Kapna, Honorable Francisco Eliwanes, Speaker and Queen ng Kawatapusan at Kaysa Pwuhng Pohnpei, the Honorable Marvin C. Yamaguchi, o Yamamoy Honorable Senator Stan Coros. Sa Umbabong Lagalat and Pohnpei, the Honorable Nelson Joseph, o Yamamusong Kopungkan Coros. Labalap kay Tikan Coros ng Perian Chia, Mumotso o Government. H. Madwaw ang kaklalen John Pohnpei yung sa macyanan kalan len mas liban kalan watch. Rakach o korespasyon ng program watch. Nisan wari isak silu parang kaunarya kutriya isak limang sa palmasyay pinong kuko sa net kay sa Pwuhng Pohnpei kachawan siya langar ng ran kayo and arach madbuya lamalam kasantik kasilpa and nantiyan katok watch kula kay isak na may isak nan wasan buya lamalam pela kalat nan kolonya. Sa palmasyay speaker the Honorable Marvin C. Yamaguchi mabacawan ruchangata buya lamalam watch o kamo wagilolo ruchangata samtikan makarali koryo. Pero pwede pa siya tiyan ran watch jumalan kiyar quorum ayan san may raurala priyaw mapasya tiyan ran watch kachi o abali nan ran kayo watch. Irauralap kayo, yay irachoror. Dan irachoror, kamakit riyaw na wiyaw na yay kamakitin kapureto sang kamitikan kamumatan pek-pek o kamumatan ko sa netkan. May ananagan epon pwede yanan karwarukan o kamakitin pechek peniragasang palakan. Yay kamakitin withdrawal. May topet, kamumatan pagpag nempe dumaysap tuwaw laban niya riyasap limaw. May sumasungan kakwa kutala kamumatan pagpag nempe dumaysap limaw laban niya riyasap tayo. Kuwenta, pachawanta alalta o kamanamantan elan mo nakabachapachkan on Pohnpei. Are ye kamakitin withdrawal met toket kamumatan kusunet nempe o kuwali sa kusu laban niya riyasap limaw. Mepit wak taklan ralaw triyawan title silisak siluan sa palmasyay ko sa neto Pohnpei, mepit monikan and PTA. Esil ye kamukitan withdrawal met toket kamamatan ko sa net nento o kuwali sa kuwano ulap niya riyay sa klimaw. Mepit rukrukta o naknaklan murong permit fee o kalawabekan. Kamakit pukas koros wiyaw isang Senator Carl, mawaya Chairman ng Committee and Money. O kumupursangar kami to watch o paspasyoyer mon momot unsap and kuinan ko kasanet kay sa Pwuhng Pohnpei. Kayong sa klang kamakitan withdrawal wiyaw isang Senator Net ko kamumatang kapag ng Belmesa kwalula pinyatri sa tayo. May sumasungan kak ang kasaleta Pohnpei State Legislature Rayang Pasyang Penene o Pohnpei Pacho Pila Pacho Tan Tekapinsaleta Rano Pohnpei Kasampalmen Meye Mr. V6AH Nansawaran Matalanim Anayo Mech ko purpursangar kamtiyan cheyan ko o pinpaspasyoyer mon momotun sa coach. Kayong sa plan iranan rachoror yay kamakit and pechek
Ong we have sa pasap up medal wasa ang business kan. Pamapit watch we have isang vice speaker Miguel o kopkoyangar kamtien sa o cheyan ko. Kung sa plano ramaya po nanran pe you watch ye iti tansilmen po ang kakadali ako kapnayan mo in Pohnpei. Makuinan ko sa net kay sa kawan mo in Pohnpei pan siya langar nan. Aray chungal we lamalam kasan to kasido and nandiyan tatok watch. Iti tawach to kay Senator Net, Mawia Chairman, Senator Simram member o Senator Edward member. Nisan mori sa bayo, parang kaunoriya ko 3 sa limang. Sapol na siya po yung kuko sa net kay sa kawan mo in Pohnpei pa siya wan siya langar nan ran karyaw and aray chungal we lamalam kasan to kasilbak. And nandiyan tatok watch pulok asap minachay sa kayo spelen mensam nan wasan wiya lamalam pela balak nan kolonya. Sapul machay speaker yang mangchi may bachowan ruchingata wiya lamalam watch o kamo wakin lolo ruchingata sa Juan Paronte Senator Perez. Erkuan kaksan sa longchon win Pohnpei yunsap may chiya na watch soche tola waku pukuan kamti choror esay kuncho unsap la. Nisan wari sa limau parang kaunoriya ko 3 sa limau. Sapol machay loksin speaker ang pinong kukosan net kay sa kawan mo in Pohnpei. Pilchungalan kitaran sa umawan kasamo para to kasampan. The courtesy visit sa CCA ulok tuwaw na mensam. Chon sa watch yay mayang ako Mr. William Joel, mawiya pastor, o pinniyan sa watch wiya school administrator. Mr. Corten Lepen, Mawia CCA Project Manager, o Mr. Patrick Pwuhng, Mawia CCA Project Team Member. Para to kasampal watch, bit ananen school watch, o ngaray sumal chum, Mawin sa bang sa hospital wanchala, 216,000. O pilkapese ananen sa wasen mono me paspasyon wanchala, 280,000 kuan kain sa kataw pension watch magkanton project watch passion tonang wanchala 480,000 Valeria watch wa pener o kain sa karay chuman e penen nakulok tuwa wala ni mensang watch nakulok ay sa minutes limang spelen mensang ran watch sa palmachay puinin ko sa net kay sa kawan mo in Pohnpei pa siya wan siya langar ng ran kasilu and aray simad huya lamalam kasan to kasilibak watch nan kwasan huya lamalam pay labalak ng kolonya. Sa palmachay speaker the Honorable Morphin T. Yamaguchi may pa siya wan ruchungata huya lamalam watch o kamo wagulolo wan ruchungata sa Juan Paronte Senator Edgar. Kung san salong chon mo in Pohnpei yunsok may raralap limang sang ng kalantar may pasyatiyang ram watch kachi o apalinan ram kasiluwatch. Raralap kayo, ye watape o alaltan channel and kayo ang ram and chiyapene pasanto kasilbak watch. Kariyaw, ye special committee report sang committee choror may titar ng kayo ang ram. Senator Net nagkasyawan mo ya chairman o match robot watch pil alalta. Iraralap kasilu ye robot sang committee kan. Pan raralap watch robot payo mamumot unsa watch kachiyo apali. Committee robot number okwi silisa kaulap niya sa limang na robot sang committee enchiya te SSCT NHP may Senator Edgar Pasyawan Muya Chairman. May itan o kapese pamumatang ko sa net number o pisli sa pisula pinyadriye sa tayo. May fit zone Pwuhng and Iran Medical Labakan Test Senior Citizens Month. Are ye kam teropoch number o pisli sa kriyaw te pinyadriye sa lima. May robot sang kam tiyang kirtan payen way te warranty. May Senator Edward Pasyawan Muya Chairman. May itan o kapese and kagnaya chungan itit may toka Mr. Aspen Abis kung kakyang Jowa Board and OFA. Esin
ye kam teropoch nembe opusilisak silu lebnian kriyesak lima. Meropot sang kam tiang kamtan kamarain me senator simena bacawan muya chairman me pit komopiten peche om Head Start program. Kayong sakla ye kam teropoch nembe opusilisak tayo lebnian kriyesak lima. Me pilropot sang kam tiang kamtan kamarain me itan men kapese sang terakteran kamtawach. Me pit kalautlan isa penirachon tatongkan me pukopi sa pagmachay sarikan me chungalan ki anan choror nantaran moni riyapitriye sa lima. Kung kaksan sa mga chong win Pohnpei unsak maropoch pukas koro sa lantar sa mungot unsak poch ireoralap kagayo ye tatongkan makatoko pe sa ibinche unsak la. Tan reoralap poch kam teropoch nembe opusilisak lebnian riyesak limao. Me robot sang kam tiyan moni. Me senator Card Bashawon Muya chairman. Me itan o kapese kamungatang ko sa net nembe opuwalisak lebnian riyesak tayo. Me songosong en bukitala sa kulmasya ko sa net en buin Pohnpei nembe isabaw li lebnian riyesak wano lebnian riyesak tayo. Me pit sa pagmachay comprehensive budget act and tarin moni riyapitriye sa lima o match pil alatar. Kayong sapla ye ireoralat nembe dayo met ye pil kalantar ta kamumatang kosonet ka. Tan reoralat watch kamumatang kosonet teo me bachetian ran watch kachi o awali me ye kamumatang kosonet nembe o kuwali sa piso lebnian riyesak limao o watawat kayo. Kamumatang ko sa netwatch, song-song en kapwa kutala iralaw triyaw en title silisak silu en Pohnpei code o moni kan o PTA. Kamumatawatch pilkapese sang Senator Card Mawia chairman en kamtian moni o alalta o watawat kayo. Mr. Riyesak wano Darum kaunor riyapitriye sa limao, sa pagmachay speaker ya makuchika, chawan rachangata ran kapayo and uya lamalam kasan kasilbak watch. Nakula ka isak manichay sa kausupelen ni Maysam nan wasan uya lamalam, pay labalap ng kolonya. And kaksan sa lamawang chong win Pohnpei yung sak, may raaralapan ng kalantar wano na bachetian ran watch kachi o apali ng ran kapayo watch. Iraaralat kayo ye watape o alaltan churnet and ran Koreaw and uyalamalang kasanto watch. Koreaw ye report sang kamitikan. Report silu memiyagan iraaralat watch metan sang kamitian sab na Senator Latora Pachawan Muya chairman. Pwede tato puka chenon kasampal ay me deta chairman kamakit Kota setian ranwa cengkak kupuro poropoch puka cengkak kabantala ong ranong yelamalam meganta cowotokan pot pecek kenei en kakuyawiyang tato pukach. Kesidu yepil kalantar ta kamumatang kosonet kan. Tan rawralakwach kamumatang kosonet silu memiye ong watawat kayo o kamumatang kach korosalanda. Erukuan sansan ayech kamumatang kosonet kan. Kamu matang kosonet nando okuwali sa kusula niyan sa kuna. May pitrupurukta o nakunaklan mooring fee o isaban kalukapekan. Mech kabese sang Senator Chowa. Are ye kamu matang kosonet nando okisli sa kusula niyan sa tayo. May pit senior citizen month. Nakabese sang Vice Speaker Mike. O esin, ye kamu matang kosonet nando kuwalisak labanian resak tayo LTL. Na songa-songan wakit irachipachip ewan tayo talisa kan sapol machay kosonet and Wayne Pohnpei. Nambe isa pew di labanian resak wano labanian resak tayo. Niya kang wakitala o kapachayang rachipachip esak labanian riyaw len irachipachip esak labanian riyaw pi.
When kak apali ananagan kamaulan alakan nan kolonya town. Kamumatawach kabesesang delegation te waliagan kolonya kan. Katayo ye resolution calendar te kamumatan kan. Tan rawat kamumatan riau mami. Kamumatan nan belmesak wow lebnya resak lemau. Mesong-songan wo ketala resolution nan belmesak lemau lebnya resak tayo. Medpit sawas coro rakan mapuntasya taong Pohnpei. Match KAPWARESOU Senator Card, mawia chairman ng kamtiyan moni. O kama naman sangar mamotong sab ang kuinong poko sa net kaysa kayo ang Pohnpei na usus riya sa priyaw A o socha na uwo. Are yay kamamatan pagpag ng belimay sa kwalo laban yan riya sa tayo. Mesong-songan kasaleta legislator ay bachang penene o Pohnpei o bacho pila kabinsaleta lano lang Pohnpei kasangkwal Mr. Pwuhng Sadly. Ako yagi ay rakasangkwal kay na ananagan bachang kamumatawach ay meleta kamumatawach kapantalan o nanguya lamalaman lakap o match KAPWARESOU Senator net. Kalimau yay nomination te ititakan. Tana raw la poch sansan may ititayo mamiya metoka Mr. Aspenapis on Port and OFA. Ititamanach kamanaman lar sa mumot unsap ang pinong ko sa net kay sa kayo 1.Pohnpei ni usus riya sa kayo A o EOSO. Krim sa plak yay irachoror. Tan rachoror kamukitin withdrawal riyaw sang Senator Perez. Nagtoka kamungatan kosonet ng beokituay sa kwano o kamungatan kosonet ng beokituay sa kuso labanyan riya sa klimaw. Ew kamukitin withdrawal pitwayaw sang Senator Corn. Nagtoka kosonet ng beokituay sa kayo labanyan riya sa klimaw. Next me eletar kamumata patch batch oyer mon mumot unsa coach. Irachoror sang Vice Speaker Miguel me pit pesek pang kosonet teo me miyer and KAPWARESOU po nabali project and abaliata malak and kuchor. Irang kabacapat sang floor leader Akram pesek pen po ilaut lang tukso kolong atokan. Nabukat koros kopkoyang kamtiyan kertang kayan Pwuhng na Senator Edward Pachawan Muya Chairman. Kamukitan Pachak Pen School Hospital Muya sang Senator Motuk o kopkoyang kamtiyan kandang kamarayan. O kain sa plasang Senator Simon. Mepit Pachak Pen ananan rar memiyanan Pohnpei. Match kopkoyang kamti kakachakacheng sa o cheyan ko. Nisen mo riya sa kuso, tarang kaunor riya sa klimaw. Sapal masyal pinong ko sa net kay sa kawan Pohnpei. Kachawan siya langar ng ran kalimaw na aray chungal buya lamalang pasantik kasilbak en nanti ang tatakwach. Pulo ko isang minutes riya sa ksibelen mensang nan wasang buya lamalang pay labalap ng kolonya. Speaker yan ako chupa chuwan ruchungata wiya lamalang watch o kamo wego lolo and ruchungata sangwan parante Senator Perez. And rupuego ba siya tiyan ramo chech ngalan ko quorum ayan sansan may raralap kayo yay report sang kamdika. Tan raralap watch report siya mamiya may itano kapese kamumatan ko sa net nante o kuwali sa kayo laban niya riya tayo LTO. Merobot sang kamtiyan moni na Senator Card Pachawan Muya Chairman. O report watch alaltar sang mumot unsap and pinunggo ko sa net kay sa kayo and Pohnpei. Iraralap karyaw yay pilkanantar. Ta kamumatan ko sa net ka. Tan iraralap watch kamumatan ko sa net ko no me. Miya o ina tansang santa. Kamamatan ko sa net ng office lisap isula pinyan, reyesap tayo,
Mepit senior citizens man o karyaw o keng sa klamatawat. Kamumatawat, kama naman sa nga pinuko ko sa net kay sa gawan wen Pohnpei, nuusus riya sa karyaw A o socha no. Are, ye kamumatang ko sa net nante o kuwalisak, lebenian riya sa tayo o tiyaw. Mepit, o kitaklan sa kulmasya ko sa net ang wen Pohnpei, Nempe Isabel di lebnial riesa kwano lebnial riesa tayo. Mepit sa pagmansya ipochet and money. Parang mon ria riesa klima. Ria po ito ka mga tawa chepit money. Ay meleta ka mga tawa chepa pantalar po en kapasan to ka mga tawag taklakan netan itan anang karwaro chepa. Esil di ka mga tangko sa net nempe o kutuwa sa kwano. Lebnial riesa klimhaw. Mepit isaben sapis kan mamalong kopong o talikan para sa government and Wayne Pohnpei. Match kapese sang Senator Perez na wiya chairman ng kamtiyan chayan ko o alalta o watawat kayo. Epeng ye kamumatang ko sa net na daw kutuway sa piso lebnial riesa klimhaw. Mepit Orang tantuan poch, tetanan wapar madelening. Match kapese sang Senator Perez o pin alaltar. Alam ye kamumatang ko sa net nando kutuway sa kayo lebnial riesa klima. Mepit Pohnpei Yaos Impress Fund. Match kapese sang Senator Net Mawia Chairman and Kamtian Rosan Mau o pin alaltar. Kayong sakla, ye kamumatang ko sa nagnanda o kuwali sa kawla pinial riesa tayo LTA. Mepit sa kolmasya ipochet and parang moni repit riesa klima. Match kapese sang Senator Corn, Mawia Chairman ng Kamtian Moni, o pil alalta o watawat kayo. Kayong sakla ng rawrala, ye resolution kalantar, kamumatang kaptangkan. Tanra poch kamu kita KAPWARESOU kamti totok na nane kol karwaru yung memiyan na wiyawisang Senator Corn. Metoko kamu matangkap ng kawanay sa tayo labinyan riesa klima. Tangko purpurto sang kamtiyan moni. O match kach-kachoyer mon momot unsa poch. Image na kair wiyalamalan ranwatch no kulok. Isa kriyaw Manage sa limang spelling sa was. Ano kulog si lumurin sa wasan ranwat sa pagmasya speaker. The Honorable Marvin T. Yamauchi. Pachuan pachalangar iraisyon tatongkan en ng kamdan kataraban no o onabakmawan chon Wayne Pohnpei. The public safety ni nasan club flamenco ni aral eopen na o yaral chungal kamet kwan Christmas o parakap. Tachayang speaker ng tatawag siya Israel Senator Kanmayama kay Senator Perez, Mawia Chairman ng Chayan ko, Senator Carl, Mawia Chairman ng Moni, Senator Latorre, Mawia Chairman ng Kamdiyan South, o Senator Louis. Ang message out of ang Roman Wivach ng Legislature o sa Pilpakpakitya o Luklukatya Kupurakan Koros Ong nanaw tagang rongkan na ganggang kachota mo, kalangan o kaseleriya. Go.
another one for you. We got Get You Boy, Lava Lava, Wawa, Ray, and Rude Boy. Yeah. Oh, me tu hecho.
the German soldiers, in which the soldiers put an end to them on Pohnpei. Gazelelia. Gazelelia. Looking at the sideways, parties until some days just can't refuse. She wanna ride my little boots, and I'm not trying to lose. And you'll be left in the dust. Let's stop fire. You're the sunflower. I think your love will be too much. You're left in the dust. Let's stop fire. Walking out, I can even tell him to turn around. Why the moment drives, then you won't back down. Even if we gotta risk it up right now. You know you're scared of me, I know. You don't wanna be alone. No, I always come and go, but it's out of my control. And you'll be left in the dust. Let's just stop fire. You're the sunflower. I think your love will be too much. You're left in the dust. Let's just stop fire. You're the sunflower. You're the sunflower. And I'm not gonna lose. And you'll be left in the dust. Let's just stop fire. You're the sunflower. I think your love will be too much. You're left in the dust. Let's just stop fire. You're the sunflower. You're the sunflower.
Ako dahil ka rin kong kumansang sa palma V6AH Radio ng Pohnpei, maging Kadkadaur tumanir isang dolanir ko sa Pahrek Pohnpei State FSM. Minitsili sa payos para Legislature Rio, traga ng kumatlar ng isang goal kasi isang Pwuhng goal, Pwuhng bulakulan, lugunot, Pahrek
It's a V6 production. Mr. Rude Boy and Ray Steven alongside Good. Yeah.
Iluso kita ki ay kilango kaya yang aman kon waras dosa kepichi kang gini ya chapa momoi awi yo akasuwa puro iwi lingar ngechang itila mo kataong pura sango kale sewa se gini ya riau potien weyen kamano kesangi ya kowe Iluso kita ki ay kilango kaya yang aman kon waras dosa kepichi kang gini ya chapa momoi awi yo akasuwa puro iwi lingar ngechang itila mo kataong pura sango kale sewa se gini ya riau potien weyen kamano kesangi ya kowe Solaga kesingan kita wahi Ciu kilan saramoyan wahi Solaga kesingan kita wahi Ciu kilan saramoyan Om limbo kong laber Limbo kita ya bayo Om limbo Limbo kita ya bayo Om limbo kong laber Limbo kita ya bayo Om limbo kong laber Limbo kita ya bayo Sudah buscan rinveriero Che carichereni pura in tombo luca Che ia vicino Cacafiti a Deu Bevo a terracu Casai patapata Ego sega ceveri Oro e garinisi Milanino pirrei Senti come fisi Che papu c'è cui E c'è anci buon Quare c'è anci mati E poi c'è la giada di Tu puri ideira Ode c'è capuere Ieri ci ero mura Pure detta kirrie Iei gay massire Igaretta kirrie E ne tu poi c'è casissera Due pare Pura lang may uwi sang-sang Waray at sa amin ni ay nanimo siya Isuchi kamelele may ipiltiarata Bawa chewe yung mamome na iyo Sira-sirang kao may piragagla Tena cheme kumaso cheki lagi eh Pura lang may uwi sang-sang Waray at sa amin ni ay nanimo siya Isuchi kamelele may ipiltiarata Bawa chewe yung mamome na iyo Sira-sirang kao may piragagla Tena cheme kumaso cheki lagi eh Solaga kesingan kita wahi Jiwa kilan saramoyan wahi Solaga kesingan kita wahi Jiwa kilan saramoyan Om limbo kong laber Limbo kita ya bayo Om limbo Limbo kita ya bayo Om limbo kong laber Limbo kita ya bayo Om tong eriadra Tongin ververkaya Kaya betul Ibu seminggu kan Untuk kita yang bayo Style mother in
Here we go again. We got your boys from Winning. We got Rude Boy, Raynard Steven, alongside Wawa and Lava Lava. Let me hit you with the Vietnam action.
girl. I never met a girl like this before. She dances so sexy on the dance floor. She sways her body while I'm holding her tight. Well, group boys gonna get her tonight. She lifts up her legs, she was unaware. I could see her black string underwear. Oh my God! I turned around and boy, what a sight. Well, group boys gonna get her tonight. You showed me how to say it loud. You even made me dreams out. Why don't you understand? You lied on my head. Instead of being my tomorrow, don't want this man. Yeah. Even German, the man is a can. I made you down with line. If you love the land, you can don't touch you. When we are the jam, the golden wine. V6 production collaboration, bad on the beats. Yeah, tell 'em. Yes, sir. Woman, I got me saying. Up inside 5 connection now. Come on everybody, let's get around now. Let me show you how we islanders roll now. Cause every night we get together just to have fun. And every time we have fun we get turned up. Got the kaba on the left, marijuana on the right. We got bottles everywhere and that's the way we like it. We gon' drink all day, turn up all night till the morning rise, until the sun sets. Hey, wobble wobble up, bounce up, bounce up. 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 Cause we drinking on the beer, throwing up the beats, let 'em know we in here. Brand new shoes, brand new view, but like the old school, yeah, keep it real cool. Got my boy right here, bustle to the door, hit it with a bow. I'm selling girls, you already know.
Pagkain Samuel, pagkain kami sa ila. Pagkain kasi ang suram, tuluan peham, madalanim, penini o kambakuban, apiano, chiben, tenanuan, tonin madalanim, o morlin chiben. Koras na ngayon gobe o bilmasirin gobe. Koras ang ganun wangi kapanuan, beba piano, Cibende nawan tonin madlanim patuan nanger balbil bin somter kutias kulak tuang Pwuhng
ceremony sa puno barang kono Legislature mo. Panurin pabiyan achievement na nanuan tolen magdanim, papatuloy isang nango kloke muli suwasan ranwat o pausigla di John Pasarawi and Legislature o Kasarawi. Murin Kasarawi atungal baliwar patuloy lang atungal im Lord Wayne Madoloni. Peneni bilpatuan pasinadir babaluran babiano chibende nanuan tolen Madoloni ban nagnetti na kapsya mo release o palu para itrace mo usa nagnetti Lord Wayne Madoloni klokeo morin choice. Pahrek isumpal pagkailan kapin salita. Pakarong kasya ng suram, kaluanin pailam, mardanim, penyanyo kapakapan, pabiyan achievement, tanawan, tolan mardanim, o Morlin achievement, koros na huwin Pohnpei, ilmasigin Pohnpei. Koros na ganun wangi na parawan, may pabiyan achievement, tanawan, tolan mardanim, patuan nangar marabil pensyon kalkuliyas Pwuhng Club 2 sa release puno para itrace mo. Palurin papian achievement din naman doon ng magaling ban kaptusan ng work kulakay mo rin suwas ng ramot o isigla ni John Pasarawi Legislature o Kasarawi. Murin Kasarawi at tungal baliwar pantulo lang at tungal im Lord Wayne Madoloni. Peneni bilpatuan ko sa nadir, papaluran papian achievement din narawan doon ng magaling ban patuan nagti lakap siya release palu para itrace mo. Usahan nagti Lord Wayne Madoloni klok eo morin choice. Away.
sombal pakairan kabisa neda. Pakairan kasihan soram, teluanin pela madalani, luanin pela madalani. Penini rombaban papiano chiben denano antolen madalani o morlin chiben. Koras na win Pohnpei bil masjid in Pohnpei. Koras ang ganumani de patuan, papiano chiben denano antolen madalani. Patuan namin malagay din sa mga Koreas. Kulak tuwang Pwuhng, siya marili sa Pohnpei ito sa Pwuhng. Payawalan pabiyan na chiben tinawan doon ng matangim bahal kapatuloy siyang malamok. Kulak kayo mo rin sumasang ralwa, tropang usiglang. Kasarawi. Ni Trempas Sarawian. Level jut. Muling kasarawi, at tumal payawar, pantolilang. Aral tumaling, lot, wen matorinyo. Penoni patuan ko sa nadir, papaluan pabiyan na chiben, narawan ko ng matlanim, pan nagnati lakaw siya mo riso palu, pan kano riso pilmaw, o sa nagnati ay lot, wen matorinyo, o klokan nagnati, klok payo, murin soas. Pagkakatuan ka po rin ang pagkakasong balik pagkairan ka pinsalita. Pagkairan kasi soram, kaya luwanin payam, madlanim. Pininiya pambakban, pabiyan na chiben, kananuhan ko ng madlanim, o morning chiben. Koros na ngayong Pohnpei, pilmas ng Pohnpei. Koros ang galing kapatuan, pabiyan na chiben, kananuhan ko ng madlanim, patuan agar, maligilipin sa mga Koreas. Loktuwa ko pong siya marili sa Pohnpei, parang kong naligilipin sa Pwuhng. Paluan, pabiyan na chiben, kananuhan ko ng madlanim, pan kapdosan ng mga propyo mula suwasan ramad, o usikla ni Trempas Sarawian, level jut, o kasarawi. Kasarawi ba ang blok silo mula suwas, ni Trempas Sarawi and level jut. Peneleng pilpatuan ko sa nadir, kepaluan papiyon na chiben, tinanuan doon ng madlanyo ba kapdo panagnati lakap, siya mo rin iso palu parang kono rin sa Pwuhng, o sa nagnati ay lot, wen madalanim, kulok ang nagnati kulok payo, mo rin sowas. Pagkailan kasi ang balik, pagkailan kami salita, pagkailan kasi ang soram, taluanin, pela madlanim, peningnya pembahaban papiano, chiben tinanuan doon madlanim o morlin chiben, koros na ngayon Pohnpei, pilmas rin Pohnpei. Koros na ngayon mga ipatuan, papiano chiben tinanuan doon madlanim, patuan namin, malagilipin sa mga Koreas, kulak tuwaw Pwuhng, siya marili sa Pohnpei sa Pwuhng. Paluan papiano chiben tinanuan doon madlanim, pangkapto isang mga mo kulak yung muling suwasan ramad, o bago sila ni Trempas Sarawian level jut o kasarawi kulak silu muling suwas. Muling kasarawi ang atumal paluar patuloy lang aratumal im
Lord Wayne Magdalene. Penini berpaduan dengan dia, berpaduan bagian achievement dan awan dengan Magdalene bam berpaduan dengan kita kau. Jangan beri walau pada kita tulis semua. Usaha dengan dia Lord Magdalene, kalau dengan dia kalau bayu murid solas. Ini contohkan pakai kesamaan pakai untuk misalnya maka misalnya ukuran ansungsur. Mereka punya seli sektual supaya lokalnya sebelum V6AH Radio Station dan bagian samari berbuat dan sebelum ada program yang kami.
Take